Hagani katayau laple patba ekishnat terekam hakakut jong skol ba Northeastern Hill University. Kebedeiru bat ki kampen roy hakaliang garap karyang bat kajing sengkam sengjam jong samla hakani kejela. Yakini kishnat terekam laple patba hakajing elang kebalalong hakasithok diang jong katayau da uwei nigi menteri jong sarkar Preng Ramesh Pokhriyal. Hakabale dan rekat ru menteri ke sarkar Meghalaya bala kemen rembui. Hagani kesni Menteri ke Sarkar Preng ubakmi Ketenat Human Resource Development Ramesh Pokhriyal. Rengkat bat Menteri ke Sarkar Meghalaya ubak lak kemen rembui ki layok ban ple patba lembaga inauguration ya kejingtai bertemai jong ka ying skol Anad Ashram ka Badan Hamo Prem bat ka language lab jong ka College of Teacher Education PGT Shillong. Hadin kenepat kila ple saya ka Agri Clinic bat Agri Business Center ke belayok lembaga jingarap jong ka National Institute of Agricultural Extension Management na Hyderabad lembaga tenat kerap karyang jong Sarkar Preng. Hadin kenepat Uni Menteri jong Sarkar Preng ula ple pat baru ya ka Livelihood Business Incubation Center ka belong ka tenat ke Banwanra ekor kom trekam thamai ha ka ban kentiu ya ki karkhana red akishnong nong kendong. Bat ban plelat akaliang ka sengkam sengjam kat kum kejinglam lenti jong ka tenat Micro Small and Medium Enterprises jong ka Sarkar Preng. Ha kini kejinglang le don rengkat ru ki head officer jong Ketenat Sarkar Kejela Meghalaya, ki Profesor nak Skol ba Northeastern Hill University, ki Principal jong ki Skol bat ki College Beper, ki Nohikai Skol bat ki Nohikai College, kanong ba Shillong.